bizabari noneho niba umuntu nka Jolly ashobora gutuma mwakwibaza ngo abaruta Jolly banga niki mu gihugu twaba dushize ngewe ikibazo noneho nta nubwo Jolly namugira ikibazo. Eti ni ukweli msichana aitwaye Miss Jolly kutoka Rwanda yawezekana ni mpenzi wa huyu milionea au bilionea kutoka Tanzania. Na hivi ninavyoongea na wewe iza Mutesi Jolly rero zihagaze zitya. Mutesi mwamubonye ko ntari umunyepolitike wa danje. Mutesi mwamubonye ko ntari umunyepolitike wa danje ngo bamuhakinze. Godfather. Kuanzia leo mpaka kesho yani nitakuletea ushahidi wa vipeperushi kutoka Tanzania wakizungumzia huyu demu kwa sababu watu wengi baba na bahanga bafite ikintu bita connection. Mutesi Jolly is number 1 mu bana b'abakobwa bakoresheje ubwenge kurusha ukuntu bakoresheje umubiri. Bro, niba twaramubonye ari muri ziriya diru ibinyamakuru byaranditse ambasade y'u Rwanda muri South Africa ngo nibo bentervenye kugira ngo Mutesi Jolly batamurya miliyoni y'amadolari. Ubu ngubu nibwo ndi kubikurura nkabona connection y'uyu mukobwa, she's something else. Uyu mutipe adusobanuriye ko we yiboneye Mutesi Jolly aje kumufata ku kibuga cy'indege birenze rimwe. Ushobora comment ku biganiro yakoze ku mvugo ze zimwe zumvikana nabi cyangwa neza nkuko nawe yakora comment ku byanjye nabi cyangwa neza, ariko ikibazo ndi busigarane ejo twumvise ngo bashwanye naho byaba bituruka. Ntabwo ari cyo kizasobanura gushwana kwabo, ariko impamvu yo gushwana ishobora kubiyo. Baranamenyaniye kuri Facebook. Ese muko niko musore ubwirwa n'iki arakara bigenze bite? Yo baganira se ntabyumva. Iyo ari mu ruhame se agenda ubona abantu babona ari umuntu wibashye cyangwa utesha agaciro kumwabonaniye kuri Facebook. None se uburyo nsamo ndi mu kiganiro niko nsa iyo ndi mu rugo ntetse. None se kuki wumva ko umuntu uvugana kuri Facebook byo mwavuganye ariko kuri kandi yateguye projet mugiye kuganira yateguye ikiganiro aguha ibyo yahisemo none ariko muhurira mu isoko acuruza bitunguranye muhurira ku kiriyo waramubonye agenda uzi niba agira amaguru cyangwa atayagira uzi niba nk'urumogi cyangwa atarumo ko guhamagara amaze kujya muri leta nzima. Amakuru ari kuva munsi y'ikirunga aravuga ko Mutesi Jolly amaze guhura n'uyu mugwiza tunga cyangwa n'uyu muherwe ibinshuro irenze imwe nako inshuro zirenze nye. Mutesi Jolly akoze ubukwe Misi mu bucuruzi bw'intwaro kuko niba akundana na Rugumu nkuko bari kubitubwira kandi bakavuga ko bahuye bagiye gukorana business. Bahuye bagiye kuganira kuri business. Amakuru mfite ngo urukundo rwe n'uyu mugabo bita Saidi umuhanga munyumve neza umuntu bita Raila Odinga. Raila Odinga Mutesi Jolly ngo yabonye uyu mugabo ngo ni inshuti ya Rugumu ngo yabonye Mutesi Jolly muri Oxford aravuga ati oya wa mwana we ukeneye imbaraga zigusunika amafaranga n'ubuhanga n'igitinyiro. Raila Odinga ahita abwira Saidi Rugumu aravuga ati indege yarugiye kohereza muri Russia yihindukiza icyerekezo erekera mu Bwongereza nabonye umuntu ushobora kubona kandi bikagera neza. Habaye inama y'igitaraganya umuntu bita Raila Odinga amaze kureba ubwenge bwa Mutesi Jolly ahita amuhereza connection n'umuntu bita Rugumu, ariko ibi ngibi abikora mu rwego rwo kugira ngo bakorane kuko uyu mugabo agira ikintu cya oferina kandi Raila yaramaze kubona imbaraga Mutesi Jolly afite na speech yaramaze gutanga. Hanyuma Rugumu icyo gihe mwibuke ko no mu divorce nta mugore afite. Bro, ibyari business ngo umugabo ngo agwa mu rukundo aragara magura yamanika hari aravuga ati ibyanjye byose ndabiguhaye. Urukundo rurangiriraho. I mean ibyari business biva mu rukundo. Ahubwo nkibaza uyu mugabo we mwabirebye Mutesi Jolly aramufollowinga. Mama yake na muzana tate. Ubwo n'urukundo ahubwo barahujwe na business. Tugaruke kuri business.
business yahuje Rugumu na Mutesi Jolly ni iyihe ko uyu mugabo acuruza intwaro? Mbere yuko bajya mu rukundo ni iki cyabahuje? Ahangaha amakuru avuga ko nubwo Raila Odinga yabigizemo uruhare, biravugwa ko Raila Odinga bigizemo uruhare kugira ngo Mutesi Jolly ahure na Rugumu. Mutesi Jolly akagenda ari interest kugira ngo bakorane, bagirane partnership yo gukorana business. Ahangaha nkibaza, Mutesi Jolly niba yaraguye mu rukundo, ubu turi kuvugana Mutesi Jolly yahindutse umucuruzi w'intwaro ariko mu buryo bwemewe n'amategeko, muze kunyumva neza. Misi mu bucuruzi bw'intwaro, kuko niba akundana na Rugumu nkuko bari kubitubwira kandi bakavuga ko bahuye bagiye gukorana business, bahuye bagiye kuganira kuri business, nkibaza Mutesi Jolly bahujwe n'iyi business ya orphelina uyu mugabo afite, cyangwa bahujwe na business y'intwaro uyu mugabo akora? Ahangaha byanshubije inyuma, subira inyuma ndeba inkuru zagiye zivuga kuri Mutesi Jolly. Muribuka inkuru ya Mutesi Jolly n'umukoreya muri Kenya? Murayibuka? Muribuka inkuru ya Mutesi Jolly n'umukoreya? Do you remember that iriya nkuru muri Kenya? Urayibuka Sanja? Tuvuye kuri iriya nkuru, ntabwo wayimenye? Inkuru yo muri Kenya ntabwo wayimenye? Ntabwo inkuru wayimenye yo muri Kenya ya nani ya Mutesi Jolly ntabwo yibuka? Ntabwo wayimenye? Ntabwo wayimenye? Hello? Okay, so iyi nkuru byarasakuje biba bibi cyane ko Mutesi Jolly ngo sinzi ibintu yakoranye n'uyu munyakoreya, ariko biragenda birapifikiranwa, case irakira, haza nk'ibintu by'amamodoka, haje nk'ibintu byinshi bitandukanye. Do you remember yourself? Haje nk'ibintu byinshi bitandukanye, hajemo inkuru ngo sinzi ngo partnership yabayeho, something like that, ariko biza kurangira Mutesi Jolly bidakunze, umugabo aza no gufungirwa mu Rwanda, sinzi uri kubyibuka. So byaje kugenda gute? Nakuruye ibi bintu ndabihuza, mbona Mutesi Jolly afite ikintu bita vision, cyangwa uyu mukobwa ni umuntu we, she doesn't care, yamaze guhinduka big fish, cyangwa amaze kuba ikindi kintu udashobora kumva cyangwa udashobora gukura mu mutwe wacu ngo twumve. Bro, uyu mukobwa ni ikindi. Ariko nyuma ndibaza, nimuza gukorekta zino nkuru, turaza kureba umwana w'umukobwa ni gute Mutesi Jolly yisanze aha hantu nyuma yo kuba miss nk'abandi bose bisanzwe. Mutesi Jolly akaba normal nk'ibindi bisanzwe, nk'ibindi byose ari umumisi. Mutesi Jolly muramwibuka ejo bundi asubiza Kainerugaba, urabibona. Mutesi Jolly yisanze hano hantu gute, aho ashobora guconnecta na big fish? Kila kintu mwana kineglige. Niba ari abantu dufite bafite connection kurusha abandi, babana b'abahanga bafite ikintu bita connection, Mutesi Jolly is number 1 mu bana b'abakobwa bakoresheje ubwenge kurusha ukuntu bakoresheje umubiri. Bro, niba twaramubonye ari muri ziriya diro, ibinyamakuru byaranditse ambasade y'u Rwanda muri South Africa ngo nibo bentervenye kugira ngo Mutesi Jolly batamurya miliyoni y'amadolari. Ubu ngubu nibwo ndi kubikurura nkabona connection y'uyu mukobwa, she is something else. Nuko ari umuntu wikundira entertainment, wibera muri ibintu tubamo, akaba ari umuntu urangwa woroshya ubuzima. Bro, uyu mukobwa afite connection n'abantu barenze imitekerereze ya muntu. Ntabwo aya masaha nyuma yo uko nkuru y'amakuru ntabwo byantangaza cyangwa bideke kuvuga ko nkukunduko mwamubonye. Ubundi njyewe iriya nkuru nigeze kuyivugaho ariko nirukanka. Mutesi Jolly rero, uriya muntu, uriya mugabo wo muri Tanzania acuruza imbunda, my friend. Nimunajyaho murasanga afollowinga abantu babiri.
ibyo byose kampani ye cyangwa ahagurira imbunda. Hanyuma ikindi agaforowinga Mutesi Jolly. Ntago mwebwe rero mwari mubizi, kandi murabyibuka nigeze kuvuga nca niruka. So tuje gufata inkuru tukareba uyu mukobwa connection afite, tukareba connection y'uyu mukobwa kuva kuri message twabonye hano yande, tukava kuri message y'uyu ya Kainerugaba, tukava kuri message ya Kainerugaba tukayizana tukagera kuri diru zo muri Kenya, tukava muri diru zo muri Kenya tukagera muri diru zo muri South Africa. Mutesi Jolly ahubwo ngiyewe ntekereza ko amaze kwinjira muri ubu bucuruzi ahubwo korana n'uyu mugabo, kuko amakuru avuga ngo mbere yuko binjira mu rukundo yabanje kuba partner we, yabanje kuba partner wa Saidi. Turi kujyana, yamanje kuba partner wa Saidi. Hari ibintu byakomeje gutandukana. Ubundi Mutesi Jolly akora iki? Mutesi Jolly akorera he? Mutesi Jolly baravuga no mucuruzi. Abakobwa arigeze gukora live, abakobwa bazana no sense bavuga ubusa. Ndabyitegereza ndabireba bro, nkimara gukora checking kuri uyu mugabo amaboko nayamanitse ndavuga niba dufite abana b'abakobwa ushobora kugira connection n'umuntu nka Rugumu, ushobora kujyana connection n'umuntu nk'uyu nguyu, I'm done. Mutesi Jolly mumanika amaboko, she's something else. Uyu numugabo mama yake na muzala mama, ndi gushaka Boskani aze ababwire Rugumi. Ndashaka ko Boskani aza akatubwira Rugumi. Rugumi ni ikindi kintu. Sanza atamuzi. Aramuzi bro. Uyu muntu ari Loki ariko ntabwo abakire bajya baba Loki. Uyu mugabo ni umunyamafaranga. Tuve ku bunyamafaranga, tuve ku mafaranga. Uyu ni umugabo yaranyitabye. Ya, shikamo kaka, vipi? Baba, bari yako mzima. Jamani. Ndio. Nataka unisaidie. Unamfahamu Saidi Rugumi? Saidi Rugumi. Jamani unisaidie uje kwenye space. Saidi Rugumi. Hata nikutumie picha yake. Angalia WhatsApp yako. Nimekwambia kwamba mfahamu. Anamfahamu. Ndi kuri ntuza reka nze mukwereke Boska. Uramuzi ntabwo utamuzi. Tajiri Mtanzania. Angalia WhatsApp yako, nimekutumia video yake. Aya. Inasemekana iko kwenye mapenzi, mahaba. Moto inawaka kati yake na Mutesi Jolly, Miss Rwanda 2016. Huyu mimi namjua, au bilionea. Bilionea? Ana pesa huyu. Aya! Babaruza kunyura kuri space gato. Ndagusabye. Give me like 2 minutes. Nakubwiraga Sanjake uyu ntabwo ari miliyonea. Bilionea. Aba bilionea wa Tanzania baraza. He is not a billionaire. Oscar, naomba jamani. Kaka naomba. Multi-millionaire. Naomba uje umbabarira uhanyure gato. Ndagusabye nk'iminota 2. Okay. Please, yeah. Sanjake wowe wemere wowe urumuzayirwa ibintu bya Tanzania birikira Tanzania. Sanjake ibintu bya Tanzania birikira Tanzania. Ntago ari umu billionaire. Mufite no mu multi-millionaire, but he is not a billionaire. Milliardaire bro. Aba milliardaire madora. Ndakubwiye uyu mugabo ni ikindi kintu. Uyu mugabo it's something else. Yego, ariko ntago ari umu milliardaire bro. Milliardaire ba Tanzania baraza. Ba Manji, ba Baresa, ba Modeuji.
mbere yuko Boscan ukishafika jamani uniambie nikupandishe tugiye kureba byonyine umuntu abonye ifoto ye aravuga ati uyu ni umumiliyoneri uyu ni umumiliyoneri wageze kuri nuzamani kuri misekuri va kuri biriya ntabwo ibintu byose abishyira hano jamani kaka ebu njo bro wabaye mufana gusa nyine ko yatatse boyfriend ntabwo ari ubufana urumva ntabwo yari umufana nabanje kubinegrija jamani Boscan shikamo kaka vipi maraba ni yaje se salama wewe na Boscan mkuru kuri umugira mto yashikamo mimi mkubwa kwake Boscan aranduta ariko wowe utekereza ko ngiye Boscan ngana reka ndi muto ya nuko mfite ubwenge bwinshi urumva so urimo kumva Sanjake Boscan nataka utueleze tubwire uyu muntu Saidi Nigatiki ni muntu ki ndagusabye tubwire ni muntu ki mutubwire nge numiwe narebye background y'uyu mugabo mbona ama video ari kumwe na Naruto mbona uyu mugabo ndeba Orphelin afite bro namanitse amaboko Boscan dufashe tubwire uyu Rugumi ni muntu ki okay Rugumi unanisikia nakusikia Sanjake hebu angalia wazee vizuri hapa wana background kelele sana okay good Rugumi bwana ni mtu mwenye pesa zake yani kwa Kiswahili kwa Kinyarwanda unataka kwa Kinyarwanda ama kwa Kiswahili ukubishaka yani huyu jamaa ana pesa ndio alikuwa anakimbizana na Manji marehemu ambaye alikuwa anaongoza na timu ya Yanga before Manji Mungu amrehemu Rugumi ndio alikuwa na Yanga mikononi huyu Rugumi huyu ndakuye unanielewa vizuri yes Rugumi ni mtu mkubwa anaheshimika arubashwe ni mtu na pesa zake afite amafaranga ye anajitambua ari sobanukiwe yes akitaka hata kumuona rais hata leo na kesho yeye ni hana mambo ya appointment yakuna anaendaga direct jamaa na pesa umuntu yashatse kujya kureba president okay sobanura Sanja urumva mimi sijakataa kwamba ana hela nimesema kwamba ni tajiri mimi nilikuwa namfahamu mza kitambo kabisa jamaa ila katika mabilionea wa Tanzania hayumo hata yumo kwa sababu nikupatie top 10 kwanza wa Tanzania wa bilionea hayumo yumo Dewji ndo number 1 unasikia kuna Baresa na Mabili Manji namba 3 hata shakufa wewe nawe Manji shaka ila familia inabaki na hela Sanjake mbere yuko uretse gato mbabarira mbere yuko uza nabo bakire ndagusabye nyemerera bamanze atubwire umugabo wa Mutesi Jolly Nigatiki Boscan mutubwire Godfather before ya Manji ari kuvuga ngo billionaire uyo wapfuye ejo bundi ego iyo timu ya Yanga ari mu maboko ya Rugumi nagombea kama president wa Yanga no Sanjake takumanura Sanjake tulia basi Sanjake tuza sawa ndagusabye mute your mic ngene ko dusobanurira unaharibu Rugumi emuuliza basi Rugumi ni tajiri ni milionea bilionea na pesa jina lake alizungumzwa hivi ndio nakwambia nyemerera nyubaha ndakubakuze cyane mute tuache chuki tuache roho mbaya ukweli usemwe alepewa kapewa uwimana yahaye yaramuhaye twika umutima mubiri biki byose Rugumi ni izina rinini cyane iyo umuvuzeho gato eba nuzo ukagikuta tumegikuta Shakahola nuvuga ngo nukwitanga nuvuga ngo Shakahola ariko ushigara dushema Kanyarwanda umesikia ni jamaa ana pesa tena munyamafaranga umesikia Godfather ego jamaa hivi ninavyozungumza na wewe asilimia ya mali za rais wa Kenya wa zamani huyu ambaye anaitwa Uhuru ambaye ametoka inasemekana ukiangalia hata kwenye record vizuri fanya uchunguzi utajua yani
kwa sababu hata juzi Kenya ilikuwa ilikuwa amevuma, moto ulikuwa ni mwingi sana. Jamaa unaambia asilimia mali zake nyingi ziko Kenya, tena za Tanzania kwanza. Jamaa ni kiboko yao, afu hajivuni, hajisikii, unaelewa? Ana uwezo hata kutoka town anatembea na mguu mpaka anapoenda, lakini jamaa na pesa chafu sana. Aya, ndabisobanura gute mu Kinyarwanda? Saja kinguru dusobanure mu Kinyarwanda. Tuache chuki bwana, aliyepewa kapewa. So uyu nguyu rero Boscan, for your information, amakuru ari gucicikana biravugwa ko ari mu rukundo n'umuntu bita Mutesi Jolly. Hari ibimenyetso biri kugaragara, ibi ngibi niko bimeze. Amakuru nakuruye, Boscan jamani ni umukobwa wari we wese ushobora kwa approachinga Rugumi. Yani uvuze ko Jolly uyu nguyu nzi ari kumwe na Rugumi, ari muri relationship na Rugumi. Niyo makuru ari gucicikana, ibinyamakuru byanditse jamani. Uko wapi urabize ko wagiye ugahera muri Kenya? Biravugwa ko muri Tanzania ibinyamakuru biri kwandika, mu Rwanda ibinyamakuru byanditse. Urimo kumva, ugenda ona nani WhatsApp yake, I mean Instagram yake, Rugumi afollowinga Mutesi Jolly wenyine na kampani yo gucuruza imbunda. Bas tuseme kwa dada wetu amewini sasa. Amewini kwa sababu si rahisi huyu jamaa hamwamini mtu yeyote. Huyu jamaa ashakwenda jela na akarudi, hamwamini mtu wa aina yoyote. So it means kama anamfollow huyo demu peke yake, so ina maana mahaba yapo, na inawezekana kweli mambo yakafanyika vizuri. Hamwamini mtu wa aina yoyote, na maana basi mambo ni mengi basi. Oya, ukiangalia nukuvuga ngo reba iyo foto ngo haye, nukuvuga ngo ibimenyetso bigaragara ko bashobora kuba bari mu rukundo byo birahagara, birenze kimwe, birenze bibiri. Ariko nkibaza nti uyu mugabo we kumubona kwawe, ubundi imico yewe ni muntu ki? Tumaze tujye ku buhangange bwe. Ntabwo nshaka kumenya imico ye, sinshaka kumenya ngo ni muntu ki. Nabonye ari umuntu waho ngaho, I mean n'umuntu ikintu namukundiye cya mbere, ntabwo namukoze, ntabwo ndumutinganye. Ikintu nabonye kuri uyu mugabo, bro, n'umutipe ugira isuku. Ibi ngibi nabonye ari cyo kintu cya mbere gishobora gutuma Mutesi Jolly ahangabyo ibyo bari kuvuga bishobora kuba ari byo. Ni umutipe ugira isuku. Ntakunda no kwigira ngo kwigaragaza ko ari umuntu w'amafaranga, yicisha bugufi cyane. But it's not easy kumwegera ngo kuko no umuntu wigeze gufatwa na leta kera, biza kugaragara ko ari umwere, ararekurwa. Yani uwo hamwamini mtu ntabwo ajye yize. Ofete abantu kugira ngo batangire kureba ubutunzi bwiwe. Unamjua God Love, right? Unamjua jamaa tapeli God Love. Uyo mwizi nawe uyo sio cyane. Yagiye kumusura mu rugo, yatwaye ka kamodoka kiwe yari yaguze ngo ni imodoka ya Dance Tanzania. Haja inunua ngo reka ngwereze umupango sasa. Ntabwo banza umve nyine ukuntu yamutwaye mu gikari. Afungura garage y'imodoka. Afite imodoka nk'icumi nari ngiri hasi yo mu $300 by'amadolari. Jamaa ngo jamani nakubali nibariki tu, jamaa itamweza ubu milioni nka 30 bw'amashiringi. Uravuze ngo ntabwo ari woni mafuruse yari afite y'amashiringi yamuhaye ayahereza bwa God Love. Reste iyo video ndabizi nayibona uri no kuri YouTube. Uretse gato hari ikintu uri kwitiranya, hari ikintu urimo kwitiranya. Ngewe ikintu so ikintu mvuga ni kimwe n'iki. Ikintu mvuga ni iki ngiki. Nituza gusubira inyuma tukareba uyu mugabo according Boscan aramubonye aravuga ngo uyu ni umuherwe, uyu ni umuherwe buherwe. Ahubwo tugaruka inyuma, uyu mukobwa afite izihe mbaraga zimuhuza n'umuntu nk'uyu? Mutesi Jolly ni igitangaza bro. Uyu mugabo nabonye amafoto ari kumwe na William Ruto. Uyu mugabo bambwira ngo niwe ufite isoko rya Tanzania, I mean Kenya, gusurplyinga intwaro. Afite isoko mugere muri company ye yo gucuruza imbunda. Navuze Mutesi Jolly uri igitangaza. Boscan, uruva ngo uyu muntu ukuntu muzi, nta mukobwa yakwifuza ngo amubure kwa nguvu zake.
umutipe afite power, afite imbaraga, afite power. Yeah, n'umuntu wishoboye Godfather. Turi kuganira ku muntu umukire cyane, sinzi kunabikubwira. I know the guy. Umuntu ushobora kujya gusura gutya, urabona nk'iyo story ntuze yaravuze Saint Jacques. Yego, hari umutipe nk'igisambo gutya witwa Chief Godlove. Yabonye imodoka umukire yinjije muri Tanzania, ntabwo niyo ya mbere nyine, ntabwo yari irimo. Godlove ajya kumusura. Umukire n'umuntu uri simple, ariko ntabwo hivi, yani so ntabwo ari wa undi muntu wishyira hejuru, unaelewa? Akamwambia maisha uyawezi, ichara hasi ngweleza, afata udufaranga milioni 30 zimukubita mu maso, free, nenda kasafisha yakoga. amukubita milioni 30 agiye koga, ntabwo ari zo zonyine, amureza n'imodoka bayita Defender. Ntabwo n'imodoka y'amafaranga, bure kubuntu. So ubwo nyine Mutesi Jolly niyitegure, nta mwanga azamurasa nibacuruza intwaro. Comment z'abantu bo kuri ntuza n'abasazi mu buzima, azamukubita agacuma mu mutwe, rero ntabwo nabyo byoroshye. So urumva icyo nari kukubwira, twitegereje hano ibi ngibi, ikintu mbashije kubona nje numiwe bro, numiwe, namanitse ndavuga Mutesi Jolly mu mureke. Mutesi Jolly ni ikindi kintu. Nimbona niba atari rumors cyangwa Mutesi Jolly atari gutwika, reka ngushakira amakuru mu minota 2 uretse muting. Mutesi Jolly yongeye kwandika inkuru, umukire mu bakire. Ariko hari amakuru namenye yandi yuko uyu mukobwa afite business ziraninga muri Tanzania, nkayoberwa n'ibyo bintu biva. Mutesi Jolly yarenze icyiciro cy'abakobwa. Mutesi Jolly uyu nguyu muzamubona ameze nka Oprah, uyu muraje muzamubona ameze nka Oprah Winfrey. Uyu mukobwa cecekanye byinshi. Mama nkeneye mfite amatsiko yo kuzabona ifoto ya Mutesi Jolly ari kumwe n'uyu mugabo. Nibwo nzabyemera, nibwo nzavanamo ingofero manike, njye gusa Mutesi Jolly igihe namushumikaga cyose. Buriya uko waba ukomeye kose ntiwahangana n'umunyamafaranga. Uyu mukobwa, she's something else. Mutesi Jolly ni ikindi bro. Mutesi Jolly yavuyemo ikindi kintu mudatekereza mani. Ndahita manika amaboko nemere burundu iyi relationship niba ariyo. Ariko ku rundi ruhande sinzi impamvu ndi kwimagina ko uru rukundo rwa Mutesi Jolly n'uyu mugabo biri kuvugwa atari urwo, ahubwo rumeze nk'urwa Drake na ntuza na Yoro the Queen.
Humura TV.